Mayapayabak po. Siklod tao po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. Kinlagyo ng impampo ng anak, ang poning banal ay espiritu. Itamangan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit ka patawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatayan na karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ka, ing baligdan mo kami kinlugod, at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miging sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaritang miyawa na, kumayab na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangon nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manan na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Lain tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, e mo sana pisawili ing aklis mi kaya ka, king kagulanan mi, nunebakpos mo kami kabos king sablang panganib, o maligaya at kanawanan na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kilagyan ng pampo ng anak, po ng banal na espiritu. Luklok tao po. Kambeda po ng kiyakatampong pasariling kapag nasan kaniting misa, naraon tala naman po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan king Aldo ng Kebaytan, the Reverend Father Francis Dison, Renita Ordonez, Zenaida Dison. Special intention, Ditch and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya. Kapasalamatan na naman Ryan Sarmiento. Para king malalagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remy G. Mateo, Bianca Lising Santiago,
at Jose L.B. Cunanan. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadara, Domingo Sr., Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Leopoldo, Juana, Rosalina, Enrique, Bibiana, Librado, Michael, Javier Sr., Joselito, Pablo, Angelica, Elizabeth, Ethel, 40 days, at Girly, at Dingbaldang Kaladwaking Purgatorio. Talakatampon makiabik indalita pamuklat. Kiligining impampo ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago, ang Banal Espiritu, mantabe, akikaingan, mayapayaba, akikay po, ting may kakapatad, bang kanita, bebet ang matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tanapat, pagsisyan din kasalanan tamod, manyat tapan tawad at pakalulu, king hapong gina. Paulining Emila Pensinan, di nga mano mong oining dalan tuntunan niya, Ginoo pakalulu.
paulining kakulangan mi, pamangilalaking pastol mi, at anti kay waring tupang melili, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Paulining kayalan ming tulang, irake karing aliwa, ding kala matinggap ming alang bayad, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ba natin mawaming tao, king makasalanan ng kabilyan, tinubod ming buktom mong anak kiti sulit. Ibuglat ming malwalas, ing sibol, ning kaya kang pakalulo, kaya kaming manalig kaya ka. Mananasan ang ikengan, abalo ming tunay katimawan, anti mong kaya kang anak. Itinganadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginong Diyos, ing banal ning Israel, nako pasibayong tumangis, ikong memalen, amanok nangan king Jerusalem. Mapagluno siya ing Gino, at nung pasahop ko kaya, saupa na kayo. Ipayintulot na ning Gino, ing dumalan kong kasakitan, dapot, ya mismo at suya ka rin, banturwana na kayo, at eyo na kailangan panintunan, uling nasa sa likod, ing sarili na. Nung malilili ko king dalan, king bandayon mangwanan o kayli, damdaman yu ing siwala na, kagulutan yu. Sabyana, oy ni ing dalan, keni kayo dumalan. Kapilan man mananaman kayo, mipabalyang uran ing Gino, ban paragulana la, at di na kong dakal apupol, at din kaya kong baka, mika malabong lang pastulan. Ding baka at asno agagamitan yu, king pamanyarul king marangle, manganla king peka masanting diling dikot. King aldo ang mabihagla, ringkuta da ring kasalangyo, at ding may malenda, mga matela. Magos la ring dakal abatis, manibat king balang bundok at bundok-bundukan. Maging masalaya ing bulan, anti ingaldo, ingaldo naman, maging pituyang ulit kasala, king sadya ng sala. Antila mong piyabe ing sala daring pitungaldo, king patingapon. Itingan mapalyari, king aldo ning Gino, bidbirana la, at pakayapan ding sugat, ape pasari na, karing tawong keyang pinili. Amano ning Gino. Mapalad la ring sablang manaya, king panyatang ning Gino. Puryan niya ing Gino, mayab ing dalit kapuryan, king kaya katang Diyos, masanting at masampat ing puryan niya. Italakad na ing pasibayo ning Gino, ing Jerusalem, tipuna na la, ring memalen ng mengawse, karing aliwang bansa. Pakayapa na la, ring mebigo, at bidbira na la, ring sugat da. Balo na nung pinanla ding batuin, at ausane ing balang metong king lagyo na. Masikan niya at mayupaya ing kaya katanggino, ing kabyas na emo asok dan. Italakad na la ning Gino, ring mga dakurak, at babagsak na la king gabon ding marawak.
Pagdulapan me ingginu, kabang malyari yang mayakit, ausan me, kabang malapit ya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. King panahon na ita, lega nasanongan de lawan Jesus ding balen, ampon ding baryo. Tinuruya, karing-karelang sinagoga, penaral na yung may pabalita, tungkol king kayarianing banwa. At te pakayapa no ring tao, king nano pamang sakit, at kapanandaman da. Panakit na karing dakala tao, kaya lunusa nala huling maliliganig la. At erabaling ingdaptanda. Antila mawaring tupang alang pastol. Inya nga na karing kayang alagad. Dakal pintutu ing palutan, dapat ditakla mo ring papalot. Ulinitay, panalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon king kayang pupul. Inaos ng Jesus, mitipon king arapana ring labi ng adwang alagad, at pikalubanong kayupayan makapanabi karing mga rok kay Espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanandaman. Tinubod ng Jesus, deti, kambening penabilin ng antikanini. Munta kayo karing tupa ng mewala ng bansang Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu, king ingkayarianing banwa, malapit na. Pakayapan nyo ring masakit, pasubyan nyo ang miering mete, pakayapan nyo la ring leproswan, panabi nyo la ring demonyo, alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalub. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Ating ko pong dindam kanita, balo nun, tutu. Pero, ing nasa, atin yang nasa, itang keng space exploration, atin lang balak mag-explore king Mars. At may milyon ng mapila na tao para umpisan ding civilization king Mars. Nung by 2029 o 2030, ay ta detang tuki ka rin ang mag-explore king human exploration king Mars. Ala nung balikan pa. En humuli. Papahalan to Twitter pero yan dindam ko. Pero ating mag-volunteer at pangkit ang dindam ko para dinin tao nga rin itayari imbiera king pamamunta king Mars. Yung kanakutang, what drives them? Para isakripisyo din biyeda. Karin. At karino mate. King Mars. Nang tutuyaman po ini. Nanitang passion at tsokarela para idahon din biyeda. Kitang makantang nano kanteta, exploration. Para kanitang pamag-aral tungkol king Mars. So anyway, bali po king Aldong ini, actually gaganda kantay metong sikata santo ing missionary to the east, to the far east, Saint Francis Xavier. At close friend ni Saint Ignatius of Loyola, ing founder ng Society of Jesus. Anong medyo may kawa nila landas kasi may natili king Europe, St. Ignatius at Francis Xavier mira sa banda king Far East, king bandang Goa, Malacca, Japan at China.
He was about to go to China. Anya yatang Matea. Anya may sakit siya. Saint Francis Xavier. At nanunggiri rin, 1500s. Anyang panahon na di Magellan, ang po yung Spain, mag-explore naman aliwang Gabon, lugar, to look for spices nga rata, kaya katang history. Pero rin kaya katang misyonero, they were doing their own business. Not for land exploration, not to look for spices. Land exploration, for evangelization. Kanita po kasi matindi ing kapaniwalan daring mismong Kristiyano, kailangan da namin nga pong ginukay ng aliwang lahi at binyagan langan. Actually po niyang mag-aral kami, metong yang panabilin yan. Diyang manakit kang anak bingot at yung basurahan, dapat agad may binyagan. Para nano? Para iligtas la. Binyagan langan para king apong Ginoo. Bangila rin, ilangan, tanggap lang kaligtasan. King matuang kaisipan, as na pong kalakas, itang tulak or kabig, king piluluban dareting minunang misyonero, ing manyalbalang kaladwa. Na ing pakining bera, isalbala rin takalakaladwa. Anya, mamamuntala kang aliwa lugar, ini mo yung tutulak, tatayid karela, this passion to save souls. At iya pong lawe ko kang St. Francis Xavier yan. Para muntaya ka rin ng foreign lands, kaning unexplored lands. Na naman para magbakasyon. Naman para maging turista. Actually, kakabit ding beda king panghanib. Baling das nande. Pero yung pakira mo, karining lugar rin, adala rin nga pong Ginoo at adala rin kaligtasan. At baliyo, at niya pong joke kang St. Francis Xavier, keng lamban na kano keng mission, ay mumuli keng Portugal, kalingwanan ng Spanish. Ing kabisado na, itang lengguwahe ng popular language, ting Pintalana. So, siguro biyasyang Malacans, biyasyang Japanese. Huling pegaral na no rin ng lengguwahe, dareting Pintalana. Para nano? Para lalo yung makaturo. Para lalo ang atayid king apong Ginoo. That's how serious. Anya masakit siyang parisan ining pare ngayon at ining misyonero ngayon. Talagang he went out of his way para mo mas epektibo ng apanaraling apong Ginoo kareting lugar na naman talaga kabisado. At siguro metong niya pong pag nakakikatamongan yan. Kailangan natin pa rin tutulak kaya katamo, king kaya katampang ang Kristiyano. Atin pa rin tatait kaya katamo, bakit manatili tang Katoliko? Bakit manatili tamo kang king apong Ginoo? Ako po bilang pari, ini mo naman ing tutulak ka na ako para magmisa pa, magbinyag pa, maglanya, mamindisyon mete, pagmisang mete, o na naman ing obrang pangpisamban, ing kanako, at siya pa rin hining lumang kapanibalan, ning meto nga pari, ing obra na, manyalbang kaladwa. Pa rin, diyang lumayang kapanibalan, pero kanako bilang pari, iya pa rin ing laman at sentro ning pangapari ko. Para may kagana ko pang magmisa, magbinyag, tingko pang passion kaya nga na mag-aon. Pare, uling balo ko, ining regalong may pagkalup ka na ako. Pagkatiwala na ako ng hapong ginang manyalbang kaladwa.
kapamilataning obra ko ngayon through the sacraments. At ining ka na akong pamanaral kitang malati kong kagiwan. At siguro dapat ibalik tayo ngan po kimbalang metong kaya katamo yan, anting katoliko. Namilala ko na po itang missionary spirit. Nganapin ng ebanghelyo tamo, dakaling palutan, nitaklaring magobra. Ang buri na sabyan, dakaling pagobran, nitaklaring mag-volunteer para magobra. At asema patyo kayo ngayon, kayong IMDC. Mag-volunteer kayo, binying isarili yo, para kaniting kasiwan king Santa Iglesia. Pero balo ko, Aya mo angga king pamagsebyo kay nilub na ning apat sulok na ning pisamban taming serbisyo yu luwal na pa niting struktura nakitang malati yung kagiwan manyal ba kayo namang kaladwa kareng pamilya yu kareng kakaluguran yu kareng pipagobran yu kasi ngeni asa pong kaimportante yung ipaganak mo king tao yung dapat direksyoning bien kasi darakal na rin mangalingwan king apong gino darakal no rin masyadong makayato darakal no rin masyadong maburi king nyaman mo king bien kaya gamitan diyaming religion gamitan diyang pisamban para kitang personal or vested interest da king politika okay na namang nasara. Anya ikayong EMDC, ini sana ang kitching maragulyong tingga mo namang regalo king hapong Ginoo. Through king kaya kayong kasuywan EMDC kasangkapan ako ning hapong Ginoo para manyalbang kaladwa. Anya kaya kayo siguro dapat metong ako tang nanamong magpasaya kaya kayo king obra yun ting EMDC. Metong niya pong kitang dagay kami yan, yung kitang taliming retreat Nano na rin points of joy and happiness kay ministry mi bilang pare. Kita nga sabi mong masaya kang masaya, kitang gagawan mo o kitang gewa mo. Kaya kami po ti sinabi niyang panahon niyang lahar, niyang manyagibye, kanyan. Pero nung na makantang special o na makantang sitwasyon, normal ni sitwasyon, kasi ka rin niya manaliwayang biye. Potang ala ng maragulahamon, ala ng medyo mas masakit harapan, potang normal na mo. Huling ka rin niya pwedeng makasawa yung biye. Wala mo kentala asawa na potang ating problema, baka panyaw ko pa, pero potang normal na mo, pota sumawa ko kimbalang metong. Potang ala ng pagkabalahan o... So, okay kayo, ngayon normal, mag-normal na, ala ng masyadong pandemic. Nanang magpasaya pa kaya kayo, at para manatili ko pang EMDC. Kasi problema tayo palagi, amo nga, hila tatagod kayong meeting. Mag-serve. Tabalo nung interesado la pa ba? O inobisa. O guguyod na niya yung bitisda. Kasi dapat at siya pa itang drive. Siya pa itang passion. Siya pa itang pekalaman ng bakit bisa ka pang manatili kayo. Kalupa ng St. Francis Xavier, at sasabihan ko yung nung atsuta mo, pinili ni nga pong Ginoo para manyalba pa rin kaladwa. At kayo, may bendisyon para kaniti. Ako, kaya kayong AMDC, metong kong akakit maragula, pigkatiwala ra kaya kayo. Dati wala naman. Aliwa mo itang magpakomunyon ko kini. Kasi agyang imyong, pwede ko sabihin magpakomunyon nyo niya nung alang EMDC. Itang talagang, kayo talagang maragula regalo, may pagkaloob kaya kayo.
potang kareng masakit, potang pakomyunyon nyo lang. Uli nga chula kita makatambili reta, uy ting ganap apamanyalbang kaladwa. Nya damor natin ko nga ayaddanan komunyon kareng masakit. At kay ba't nung buklat mo pa kaisipan, na-inspire mo pa, maging kasangkapang kababang, maging matibela, kitang kabilyan da. Yan yung maragula regalo kaya kayo. Nya, sana pin at chupay ning, at chumanatili kaya kayo itang passion, itang drive, na atini, yung old mentalidad tamo, to save souls, manyalbang kaladwa. At kaya kaingan po, Kenny, si Simba, yan mo naman sana. Yung pamanyang bata mo, yung pamangadita mo, yung biyata mo ting katoliko, iya mo malilimit ketang niya si Simba ka, manyawad ka, tingkang buri, tingkang request, para palablaban palagi, itang missionary spirit kaya katamo, na itamo nga by virtue power baptism, ay nga pong ginupinili na katamo, para kasangkapan na, ng pamanyalba ng kaladwa, pamaglambat kareng kaladwa, ilapit at idawon tamo kaya. Amen. Ngayon po, kaya kala ang iatad kay nga pang ginusalbat ang kaidwanan nga tamang makibad, pakaluluwan mo kami. Manatili sa kingkayang iglesia at parati ng kambilan, mausta king Gino. Maging payapa sa kingkayakatang panahon, lalam ning kayang pamangambil, mausta king Gino. Lupiga na sa inganggang sakit, uluan inganggang danop, at ilako ing sablang kaligaligan, mausta king Gino. Tunay tasanang manatiling saksi ning kayang lugod, para king mabilog ayato, mausta king Gino. Ngeni adwan tao ing sarili tang kapagnasan. O lubos may ipayat alang hanggang Diyos, alakang buring mabating, nanibagkus buri mong miligtas ding sablang tao. Pagrandaman mo sa ing panalangin, ing kaya kang balayan. Ating iglesia mo, matula na kang suyuan, king kapayapan. Kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Walang kulkul tambakan na, bundok-bundok ang patagan na, ating sablang tawa kita, iligayanin Gino. Walang kulkul tambakan na, bundok-bundok ang patagan na, ating sablang tawa kita, iligayanin Gino. Insiwala pupulisak na, isadyayan dalaning Gino, itulig yung dalanana, datang yaing kerata kong Diyos. Malang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tawa kita, iligayanin Gino. Walang kulkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tawa kita, iligayanin Gino. Mamakilaban mapupus na, ding bulag mamanakil nala, ding maklak makaramdam nala, ding pilit eteraki tulad
sablang tawa kita, iligaya ning Ginoo. Malangkul-kul tambakan la, bundok-bundokan patagan la, ating sablang tawa kita, iligaya ning Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapataban, ti kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Pagpapalan sana inyo, tinggam, karinggam, king kapulit kaligayan, king inyo, king kakamit at saklala, at pinunang Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo retingayin, adaralami, kaniding kapesta ng San Francisco Javier, andi na ning isigasig na para king kaligtasan ng Metro Ketawan, dela nangga karing sikote ning yato. Kami man sana maging mayap na king talapatutu ng Ebanghelyo at miras king ligaya ng kayakang kayarian. Tiyadan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ang Ginoo man tabi kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino'y pa, Diyos king alangang galubos mayipaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Inyam migpakbabay may kisaot kaya kami ting tao, ti paranay tang binalak mo kanitapang minuna, at biglat niya para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panayan miya, itangal do po tangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambining kayang ligaya. Kanita maging kaya kaniya sana, itang kaligtasan na pengako na. Ang ini pananayan mi kimit nung kasalpantayanan. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lantok ng aming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyaralang katawan at daya, ng ginuming Jesu-Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepa salamat siya kaya ka. Pira sa binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minom ko kaniti. Iti ing kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Panginig aganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabli na may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Ayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay Meto Yato, ban biganap pingilugod, kambi ng Francisco, kaya kaming Papa, ati Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamala naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kaguming Banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Apaminto king amayin tala pangabo sa mibuking bananan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Isang baling lagyo datangke kami, ingkayarian mo, ipamingkuanin mo. Nagdidiyato at timbalwa, ipamingkuanin mo. Ikapos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling tekain ko, yariyan, ating kayumayan, ating ligaya manggaman, king alanganga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang yan yung kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga.
Lugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa midalako, king kasalanan ning ato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Napadya kasming, amano mo, tumayap na ako. Datang na kagino, lalong naiingaldo, hindi daratang dalumdum daralan. Datang na kagino, at ikabusuko, ingalon marabon, ingangin masika. Kapaning daralan kong tako, pagalat tano, at kapi kapunuan. Ika'y Ginoo at Diyos ning biyako. Datang na kagino, at ikabusuko. Datang na kagino, lalong naiingaldo, hindi daratang dalumdum daralan. Datang na kagino, at ikabusuko, ingalon maragon, ingangin masika. Manalangin tamo. O kalugod ay pa, iti sanang Eukaristya, katmuan na kami king mismong lugod, amin niya inspirasyon kang San Francisco Javier, ban magobra para king kaligtasan daring sabla. Sopan mo kaming bibiyebye, king metong paralan amigit, karapat dapat, king pangayawos ming Kristiyano, at kapamilatanan iti amanan mi ing bielanganga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kampanan tayo mo po ing makuyad pami talaga at pamibayo king pangako da rin kaya katamong EMDC. Lukluk la po rin sabla. Lukluk la po rin sabla. Ay, Brother Chess yang kay kanin.
may pa abak po kalaguran ng amo ng Kyura Paroko ng parokya ng Santa Monica. King mipnong kagalakan po matulami lang yapag kayo yapse ting kapatid EMDC. Iyakit king karelang pamagaral at king karelang pamibebe. Ing karapat-dapat lang tupad at sindo ing malagong kasuywan bilang EMDC ng parokya ng Santa Monica. Okay. Din pong kapatid tamang at sungini, king harap, ning kekatang banal altar, may pagkatiwan ng laking pamangasiwa, king Eucharistia, king pamagdalang komunyon, karing masakit, at king pamamaya kanitin, ting biyatiko, karing mamate. Nga ikayong may pili, kaniting kasiwan, o may babayo kaniti, kaniting pangako yung kaniting kasiwan, kailangan kong maging pilimbawanan, king pamibebe, Kristiyano, king kasalpantayanan at asal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatan iting sakramento ning pamisan metong at lugod. Tandaan nyo, agyang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling makirake tamo, king metong mong tinapit, metong mong kalis. Huling maging ministro na kayo ning banal na komunyon, sukat kong makapasubali, king pamanupadyo, king kautusan ng Ginoo, at luguran nyo laring para yung tao. Huling inyang binyene, ing kayang katawan, anting pamangan ka rin kayang alagad, nga nang sinabi karela, itiya ing kanakong kautusan, may kakalugod kayo, anti mo na makananura kong dikuran. Kunanda kong ini, anting kapatid EMDC, makasadya kayong ganap, kaniting kasiwan, ning pamamiking katawan at dayan ng ngapong Ginoo, karing kayakong kapatid, at kapamilatan na niti, makirake king pamitatag king Santa Iglesia. Opo, makasadya kami. Pakamang kakalaguran kang Kristo, manalangin tamid mong kapanaligan, king ipa, adon taming ipabaling kayang bendisyon, karating kaya katang kapatid, ame piling maging ministro ng Eucharistia. Siklod kayo na, siklod kayo. Mapamakalulong pa, minglalang at talayan tabi ng kayakang pamilya, bendisyonan mo rin kapatid ming mita talaga kisaridat, may babayo kaniting pangako king kasiwan, king pamamay komunyon, karing masakit, at karing kapatid, king banal misa. Mananasan ang mitmong katapatan ding ipaming tinapi ng biye king kayakang balayan. Sa mirasta sa katatolyan, king bangketi mo karing banwa, king pangapasikananda kapamilatan iting sakramento. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalakad kayo at marap ko pa kareng kaya katang nalasal. Palakpakan tala po, ring EMDC tam. So, tinanaman pong pabanuang list of contract ng kasuywan, king kaya katang parokya, anting EMDC. Yapin po yung karelang renewal of promises ini, king karelang ministry bilang EMDC. Ang Ginoo, mantabi kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may ipahintito, hingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may yari ng kapag masusyan tamo, o may taneng luguran at siwa ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, Diyos. Salamat, kaya oras, kaya kaingan po.